Son Isaac, Karasaras and Silepensip. Hintayang kumail ni Melel, memen mesoche petalong nan wanimon kalensip, aptulong ni ew sangon al choror, yay liprapemen, o men kuli. Amekin petalong nan wanimo, yay meslepensip. Silepen wanimo ken ruchingatang silepensipo. Sipkan ken rongule, o niye ken akar kina sipkan atarail, ap ken kalway ray laliki. Ni kapitoy Israel ap ken chiang morail o sipkan ken itawen pueki arail an lar ngele. Resocha pan itawen men choror, pan changasang pueki arail san ngele. Sisas masa niyong Israel karasaras pachech. A Israel socha weki songkan me ekachin ma masa niyong Israel. Sisas meslepen sip mau. Sisas aripil pureng masa niyong. Intayang kumail ni Melel. Ngay me waniman sip akan. Israel karos me parator moy lipirap o men kulikay ap sip akan socha rong Israel. Ngay me wanimo. Memen petalong nan wanimwach pan maurla. Pan petalong o petoy o tiarata ka na mga. Lipirap kun koto po en pirapa kamela o kawela. Angay iparator po Israel en an kumur ye mur sauchuk. Ngay me silepensip mau. Silepensip mau kun chon me chekila mur po kina sipkan. Chon tatap men makaiten silepensip o pil kaiten utan na sipakan. Niya kun kilangata kiten wel kokoto. Kun kasi Israel la o chang tawi. Kiten walo kun say katisipkan o pakirail pesang. Me ala poyo kun chang tawi pueki tatangki poine o socha man insano kasipkan. Ngay meselepen sip mau, tuan sam mangi ye o iyesa sam piltuwacha ngay iyesa na isipkan o Israel pilkina sa iya. O ipanchon mechekila maur pueki Israel. Pilmiya akay naisip mesocha minan kailwach. Ni utan pan Israel to o rapan rong nguleye. Ari rapan wiyala puin sip cheyo o silaparail pan me chemen. Samaykin pakongye pueki aikin chon mechekila maur po iyan kak pureng ale. Socha me pan kisang maur apin ngay mechon mechekila. Mia manaman en chon mechekila. O bilmiye manaman en pureng ale. Ye tuan mesama masa niyong ye po iyan uya. Eri, men susako pilpureng liak choror pesang poe kemasan pokach. Me chochonan pongarail apunta. Ngan swat mire o poy men tama karata kumail rongki. Abilaka inta aramas mengan swat mire socha kakosa yama pokach. Yatuan ngan swat kakapet pesang paran mesan aramas maskun. Men susakan socha pungkusisas. Eri, ansawa ansaon sarawian ismas nan Jerusalem, nan sonpung en kopil. Sisas kachkat salinan chen pastarawion nan palang en Salomon. Men susako eri, kapilpene o pachawano. Ya eri nachpan pepe kasal kunuk. Ma yei kowe masaya, kateteyong kich ni sansal. Sisas apkachin sapang masani, intayang kumailer, akumay socha men kameleleye. Tatok ko may uyatar ni manamanan sa may, yay makatete yatar. Akumay socha pan kamelele, pagkakaiten kisen naisip kumail. Naisip akan kenrong ngulay, o iya sa Israel, o rakin itawen ye. Ikiyang Israel maur sochuk, o rasocha pan mela. Socha emen me pan atisang Israel rey. Sa may makachkiyong ye Israel, may lapasang mekan koros. O socha emen mekak atiyasang nindimen samay. Samay o ngay me chemen.
Men susako pureng ruk chakai para en kacheki. Sisa sap kachin masan yang rail. Iwiatar tatak mau chocho. Mon masamail mastamo kachkiyong ye po iyan wiya. Eri, men ya tatak ren tatak pukach makumail pan kachekin ye. Men susako ap sapang pachowan. Kaitek tatak mau mesapan kachekin ukati. Ap pwekiyom kin lalawa coach. Pwekukowa aramasamen ke ap kin song en wiyakin u coach. Sisa sap kachin sapang masani. Inching tier na namail kosan nito. Me coach kachin masani. Kumail coach kay. Eri, kachailanese metama puksaraw kosaya me melel kokolache. O coach kachin katan kin rail coach kay. Irail aramasakan mesapwel memasan ko wonger. Angay mesam kachin pilatar o katargetor nim sampa. Eri, yatuwe, kumail kak kosaya me ilalawa coach, pweki ay inta mangay sapwelmen coach. Ma isocha kin kapayatatatak kanan samay. Eri, kumail ter mas kameleleye. Ama ikin wiyata, menta ma kumail sochu kameleleye. Akumailen kamelele ay tatakan. Pagkumailen matang ese kita, o wewe kita, masama kin kachkach nan mongyongi. O ngay kin miminan kupuran samo. Iraila pilpureng rapaki para en koleti. E ap kachin pichsang ni perail. Sisa sarkachin purala o kochela pillap sortan. Ong niwasa meson uyayer peptais ye maso. E ap kachkach wasaw. Aramas chocho ye apekontong re. Iraila ri inta. Socha kilel meson wiyatar. Ap me karas me entakit wen ol menech me inenen melel. Eri aramas chocho wasaw aposon la sises.